Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hagiye atandukanye. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munane 2024, turi mu makuru yacu ya mu gitondo. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuzanye amakuru ari update menshi cyane mu bice bitandukanye habereye icyo twakita imirwano nubwo atari imirwano bayeruye, ariko ni ubushotoranyi bwa FARDC yisuganya ishaka gutera M23 igasanga M23 iri maso, M23 kabakubita ikinyafu kibabaje cyane, cyangwa se kabakubita ikintu kibatikura kikabica mu kiyaga cya Kivu. Ejo hafiriye abanuza abasirikare batari bake y'aba FARDC. M23 yarituye ikoresheje igitero cya drone, aho barimo bayirasaho bakoresheje imbunda ya BM nshyashya zakozwe muri 2019. Tugiye kujya mu bice bya muri Rubero muribuka ko nta ntambara yari heruka, ariko barashutswe ngo amakuru y'ubutasi bwa FARDC bushonje cyangwa bupfuye yarabashutse ngo hagiye gutambuka umujenerali wa M23, nuko ngo bitegura gukora mbushi binjira mu mashyamba banyura ku basirikare ba M23. Ubundi M23 irabarasa pipi. Abo wazarendo rero bari mu myitozo n'abandi barapfuye, hasigara bake cyane. Turi buze kureba no mu bindi bice bitandukanye birimo nk'ibyo muri Masisi hafi na Nyiragongo, naho hari udutendo turi kugenda tuhabera. Ndakubwiza ukuri ko amakuru ahari, hari abacancuro bashya bazanwe mu mujyi wa Goma, hitwa Buguri, naho habereye akantu. Ayo namwe mu makuru tugiye kwita tugarukaho muri aya makuru yacu ya mu gitondo. Reka ubwire ntituba turi kumwe na muganga Damas Miconyiza muri Prime Herbal Clinic kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara byitwa ko zananiranye, indwara zihangayikishije isi muri iki gihe. Ariko izo ndwara muganga Damas Miconyiza akoresheje ubuvuzi bw'abashinwa gukoraho rikaka, ubundi izo ndwara zigakira iyo ukoresheje imiti neza nk'uko wayandikiwe na muganga. Ntugire ibintu byo kugeraho ngo urambirwe, iyo miti irakuvura ugakira. Ikuvura diabete, umuvuduko w'amaraso, imitsi, stroke, amase, impyiko, indwara z'amagufa, umugongo n'ingingo, amiba, amara, hemorrhoid, igifu, umwijima harimo na hepatite B, ibinure ku mwijima, sima, sinezite, ibihaha, indwara z'imyororokere, kutabyara, kutagira ubushake buhagije n'imbaraga mu gutera akabariro, infection, ibibyimba, kuringaniza imisemburo, ubwiza bw'intanga n'umuvuduko wazo, imikorere myiza y'udusabo tw'intanga, kuzibura trompe, kongera imisemburo, kuvura infection, prostate ndetse n'ibibyimba byibasira abagore mu nda, ibyara no mu mabere, ingaruka zo kwikinisha. Gufitiye food supplements zikomoka muri Malaysia, China, India ndetse na Philippines. Reka nkureke ukurikire ubutumwa bwa muganga Damas Miconyiza akubwira aho wakura imiti. Ni Damas Miconyiza, igihe cyose mudukenera tuzabahora hafi. Kwifuza ko mumenya ubuvuzi bw'umwimerere bwa Chinese medicine, iyi miti yacu mwahoraga mukenera muturutse mu bihugu binyuranye ikabagora, ubu muri wese twayibagejejeho. Uzajya uyikenera tuguhuze n'umuntu ayigushyire ku iposta, ariko tugakenera umwanya wo kuvugana kuri telefone tukanaliza uburwayi ufite n'ibizami wakoresheje binyuranye, kugira ngo tumenye uko ya miti ibasha kukugeraho. Iriya miti ni ibinini ariko ikozwe mu bimera kandi irakuvura nta zindi ngaruka, tukajya na regime zabugenewe. Abari Gisenyi muzajya mutubona mu mujyi wa Rubavu ku muhanda w'amadepo, hari akarobine, hari etaje iri hepfo yaho, rero urayigeraho ukabona farumasi hasi, hejuru no dukorera. Mu mujyi wa Kigali ni inyuma y'isoko rya Kimironko, hari depo y'Inyange na restaurant bita Vision Restaurant, hari etaje iri hakurya yaho ngaho rero ya Vision Restaurant ku muhanda wa 12 naho. Nimero rero nakamenyetso ko guteranya 250 782 99 05 Murakoze cyane. Muri Rubero ku munsi w'ejo tariki ya 19 z'ukwezi kwa munane 2024 isa 11:45, aba wazarendo, aba FDL n'aba FARDC bari mu myitozo hafi y'ibice bikontororwa na M23. Babwiwe ko hari generali wa M23 ugiye kuhanyura, agiye ngo mwisozwa ndetse no kwakira cyangwa se muri mwisozwa ry'imyitozo ndetse no kwinjiza mu gisirikare abasirikare bashya ba M23.
aho ngaho ni hafi ngo ni hino ugaruka Miriki ugana y'ishyamba, niho zino za FDLR ababanzi ba M23 bari bagiye gutega ambushi ngo umuyobozi wa M23 aho ari bunyure, aho bagiye gutega ambushi ari abasirikare bagera muri 300. Oya, ahubwo umusirikare ari gutambukana n'abasirikare 359. Ubwo bazaga babundabunda ntibari bazi ko aho bari kubundabundira ari M23 ihari. Hari abasore ba M23 bambaye imyenda isa n'ibyatsi ku buryo bigoye kumutandukanya n'igiti cyangwa se n'ibihuru. Abandi baraje babageramo, ubwo bamaze kubageramo intare za Sarambwe zabakebanyije amajosi, zikoresha nyine imbaraga zitari z'amasasu kugira ngo zibanze zibacogoze, ngo abo zabonye zimaze kunanirwa zirangije zibashyiramo amasasu, abari basigaye zirabamara. Ukuri guhari nuko nta bitero byabaye aho ngaho, ahubwo nako kantu kabayeho, ubundi M23 ibakoramo akazi. Abari biteguye kwishimira ko barashe umusirikare ukomeye wa M23 bisanze bose uwinjiye mu ishyamba atarasohotse. Gusa biravugwa ko muri biriya bice hari gutegurwa ibitero karundura bikomeye cyane. Mu gice cy'ishyamba wegerera mu mwegege wa Nyiragongo, mu nzira ihari ikunze kunyurwamo na FDLR Wazalendo ndetse n'abacuruzi b'amakara, aho naho humvikanye amasasu. Amakuru avuga ko habayeho kurasana kwa FDLR na Wazalendo kubera isasu ryarashwe na section 1 ya M23 ibarasamo, maze bo ubwabo bararasana kuko bumvaga ko umwanzi ari hagati yabo. Bararasanye batazi ko bari kurasana, bibwira ngo bari kurasa M23, nabwo umwanzi yabakinyagakino. Hapfuye aba FDLR 7, abo Wazalendo 12, ubundi abagera kuri 23 barakomereka. Ahitwa ku Mafarashi, ku bahazi, habonwe amakamyo ya FARDC ahanyura agana mu bice bya Nyiragongo. Aha hantu bishoboke ko hagiye kuvuzwa ubuhuha bwa basharinga kuri M23, ubwo M23 ibe hafi imenye ibyabo, ubundi ibakanire urubakwiye. Amakuru y'abacancuro twababwiye, abacancuro bagera ku 150 ejo bageze ku kibuga cy'indege cya Bukavu. Aba bacancuro bikaba biteganyijwe ko bashobora gusanga abandi 120 baba mu mujyi wa Goma, bameze nk'abarinze umujyi wa Goma. Murabizi ko Goma irimo abasirikare benshi, aba FDLR, abacancuro, abasadeke ndetse n'abandi benshi. Ubundi umunsi Goma hazabera akantu k'imirwano nibwo ibintu bizaba ibindi, nabo ubwabo bazajya barasana. Intare icyo zazikora no gutambuka zambaye imyenda ya South Africa, abandi bagatambuka bambaye indi, ubundi bakarasana tu. Ndakubwiza ukuri, umenya nta operasiyo izoroha nk'iyo mu mujyi wa Goma. Umunsi M23 izabona ikwiye kuwujyamo, izagenda abatipe bamwe bambaye imyambariye n'iyi isa n'abarimo, ubundi habeho gutikagurana bikomeye cyane. Reka tujya ku makuru y'Ibuguri. Ibuguri ubundi hasanzwe FARDC na Nyatura, rero bashatse kwambura abaturage. Abasore 5 be mu 23 bari ku burinzi bw'izo nzira zerekeza muri ibyo bice barahagoboka. Bakurasiye ikintu cyitwa uwashatse kwambura umuturage. FARDC yibwiraga ko irashwe na Nyatura, nuko abo basore 5 be mu 23 bakarasa kuri Nyatura, maze Nyatura
zahindukira zikarasa FARDC. Abana batojwe badatinya amasasu, bajya hagati y'abantu ubundi bakareka bakamarana, nabo bakitambukira neza bemye, bakareba iyo filime, bakicara bakareba iyo filime, babona batangiye guhosha guceceka, bakongera bakabanagamo utundi dusasu, bakongera bakarasana gutyo. Barashe kuri FARDC igahindukira ikarasa Nyatura. Habayeho kwibeshya kuri FARDC n'izo Nyatura, bibeshyanyaho. Defense yindi ya M23 yaje kureba bagenzi babo, basanga FARDC yoroheje akazi, dore ko bari intare za Sarambwe, abasirikare ba M23 bari bakeya. Urumva abasirikare 5 ku 150 ba FARDC na Nyatura. Uko rero niko byaje kugenda. Ariyo mpamvu nkubwira ngo iriya ntambara iri kurwanwa n'amayeri ya gisirikare, ntabwo akiri urugamba rwo kwishoramo ngo n'abasirikare benshi n'ibiki, no kuvuga ngo ni urugamba ruri kurwanwa mu buryo bw'amayeri. Update zindi ni kagashya kabereye ku musozi wa Gitembo uherereye mu kiyaga cya Kivu. Gitembo, iyi Gitembo rero M23 yakoreye agatendo operation tuko tayari yeretswe FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Byaje kurangira rero FARDC ihahuriye n'uruva gusenya rukomeye cyane. Uti byatangiye gute? Ni mu burengerazuba bwa Sake, aho coalition ingabo za leta n'abo bafatanije bakoresheje imbunda ya BM 2019. Ubwo nuko yakozwe muri 2019, ni BM nshya igezweho yasohotse muri 2019 isohowe n'uruganda. Urumva iho ikintu ifite ikitwa ikoranabuhanga. M23 rero iyo ndege iyo mbunda yakoreshejwe na SADC baba South Africa, maze M23 irembejwe na sharing zayo yohereza drone yo kwirebera iyo mbunda n'uburyo situation imeze. Sinzi niba barumvaga ko aho bari hagati mu kiyaga M23 wenda birayigora kuhagera, cyane ko n'uburyo yari kuhagera ari ubwato kandi bari kuba babona. Ubundi M23 yohereza y'akadrone igera kuri uwo musozi, ireba neza uko byifashe ibya Gitembo. Hari mu masaha y'isa 3. Ubundi iyi mbunda bivugwa ko igurwa amafaranga menshi ashoboka, amafaranga ashobora kuba yakubakira abaturage bo muri Kongo amashuri 2 meza agezweho ya secondaire ndetse ya primaire na secondaire, ikaba yakubaka n'ibitaro. Ni imodoka cyangwa se imbunda ihenze cyane. M23 rero yohereje iyo drone yayo, maze ibageze hejuru, maze kubona ukuntu byifashe, ibarekurira akabombe kamwe gapima ibirometero 25. Ubwo yagakubisaho ingenzi, nuko ako kabombe gatwika kanarimbura izo nkoramabi. Ubundi barapfa koko, aho bivugwa ko urusaku rw'ibiturika, urumva banakubise muri ibyo bibombe byasheringaga, nabyo biraturika, nabyo bikora kandi kazi, aho bivugwa ko urusaku rwageze no mu mujyi wa Goma. Abantu bumvaga urusaku rw'ibiturika. FARDC n'aba South Africa abari hafi y'iyo mbunda bayirashishaga bakanayirinda, ni aba South Africa n'aba FARDC. Abo bose barapfuye, nta numwe wabashije kurokoka uko bari inkuru, kuko habanje gupfa 3 bayirashishaga, abandi 13 bayirindaga, n'abashoferi bayo nabo barapfa. Ubwo shoferi wa cyagikamyo kitwara ku bitaro by'Igoma, makuru yamenyekanye ko ntabwo abo kuri Kitambo bose barapfuye, ariko amakuru yatugezeho nuko mu bitaro by'Igoma hamaze kugezwa inkomere zirembye zisaga 15 z'aba-FARDC n'abandi 9 ba SADC. Ubwo nyine abo nabo ntibabuze indi ambushi idasanzwe baguyemo. Urugamba ntiruba rworoshye, birumvikana urugamba ntiruba rworoshye habe na gatoya.
gusa urugamba ruzajya rutsinda intwari kuko ruba rugamba rurimo inyungu nyinshi kuri FARDC cyangwa ku gisirikare, ku buyobozi bwa Kinshasa. Ariyo mpamvu ari urugamba ruhoraho rutarekera. Gusa M23 nayo yiyemeje kwirwanaho ikabohora iwabo, cyane ko ari ahantu leta ya Kinshasa yahisemo kuzagira urucuruzo. Biriya bice ishaka kwiruka nk'uko yabikoze, yirukanye ba nyirabyo ariko igashaka kuhatuza abanyamahanga. Reka noneho tuze kunyarukira kuri amwe mu makuru. Hari amakuru yaturutse i Harare, usibye ibyo gushaka kwica Joseph Kabila, ariko niye na makuru mfata nk'abiravugwa. Yego byanditswe na John Numbi uri mu bahigwa, ariko umuntu yafata nk'abiravugwa kuko leta ya Zimbabwe nta kintu yigeze yavugaho. Rero kuba ushobora kuvuga ngo abafashwe aba naba bari muri uyu mugambi biragoye cyane, gusa amakuru arakurikizwa. Hari amakuru rero avuga ko Lorenzo aherutse guhuza muri iyo nama, aho hantu rwose yahurije Tshisekedi, aramwicaza we na Joseph Kabila bahoze bakorana. Nako wamuhaye ubuyobozi, wahoze ari umuyobozi we. Icyabayeho rero ngo ni ikihe? Nuko Lorenzo yabicaje arangije akurugutura amatwi ya Tshisekedi. Inkuru ziba zivugwa nyine, bivugwa ko ngo zatanzwe n'umwe mu diplomate b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko w'umunyaburayi muri bya bihugu bikomeye. Yarabicaje arangije anenga Tshisekedi ku bintu bibiri bikurikira. Yamunenze ko ari gusebya uwamuhaye ubuyobozi ku neza. Aramubwira ati kirazira kikaziririzwa gusebya no gushaka kwibasira umuntu waguhaye ubuyobozi ku neza, mugahererekanya ububasha, akakwambika ikamba, akaguha buri kimwe cyose, igihugu yafashe akakiyobora imyaka myinshi, yarangiza akakiguha kugira ngo mushimangire diplomasi, atangize inzira ya diplomasi nziza mu gihugu. Wowe ukajya hari ukavuga ngo ari gufasha umutwe w'inyeshyamba kurwanya. Ati icyo ni kosa rikomeye cyane. Tshisekedi arangije binga amabinga, zurura amazuru, areba hasi. Ikindi iyi bamukurugutuyeho John Lorenzo nk'umuntu ufite inararibonye, nanone yamukurugutuye ku kintu cyo kwibasira umuyobozi w'igihugu cy'igituranyi, ari we Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ababwira ati biriya ntibibaho, nta perezida ujya kuvuga undi mu perezida nabi, nta perezida ujya gutuka undi mu perezida kuri televiziyo n'itangazamakuru. Ati Tshisekedi, iyi politike yawe imeze nk'iy'abana nabo b'ibitambambuga bimwe na bimwe bafite ubwenge, imeze nk'iy'abana rwose b'ibipfu. Uko niko byaje kugenda. Ubwo nyine cyavuyemo ntukimbaze niba Joseph Kabila azasubira mu gihugu cyangwa se azigumira mu buhungiro. Ibyo byo rwose byo nta kindi mbiziho. Ayo ni amakuru yatanzwe ku munsi w'ejo. Umukire witwa Majyambere Silas yagaragaye ari kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni umukire w'umunyarwanda ukunda kwibera mu bihugu by'Abarabu, ariko yagaragaye ari kumwe na Evariste Ndayishimiye. Ntabwo hazwi ngo baganiraga ibiki, niba yari muri gahunda yo gushaka uko yenda kwishorera imari mu Burundi, nabyo ntawamenya. Gusa twizere ko nta hantu biri bubangamire umutekano w'u Rwanda kuri ayo makuru. Amakuru rero nk'uko SOS Media Burundi itangaza amakuru aturuka i Burundi, nuko imbonerakure ziri gutozwa kugira ngo zizanwe mu mujyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya abasore birwanaho, yaba intare z'iminembwe n'izisarambwe.
abaturage nibo bari gutabaza kubera ko ngo batwarirwa abana ntibagaruke bakajyanwa mu mbonerakure, nubwo ubuyobozi bubihakana ariko abaturage bakabyemeza kuko bitoza ku manywa bagatozwa imikino njyarugamba ndetse bakajya no kurasa umusozi bajyaho, bakarasa niba ari umusozi witwa Bugande, bakigishwa kurashisha imbunda zitandukanye zirimo n'amamitrayeze. Abo rero nibo batozwa amezi 3 bakahita bazanwa, intare za Sarambwe zikabaritagura, ubundi barangiza bati twabatangariza amakuru y'abapfuye ngo ntibapfuye ngo sibyo. Ariko abari byo makuru yacu ya nimugoroba muribuka ko twabwiye ko hari ikintu cyitwa FDLR ziri guhunga zijya muri Sud Kivu mu mivuno mishyashya zishaka gukora, ariko harimo komongana kuko ubundi kugira ngo FDLR ikurwe muri parike ya Virunga, ikurwe muri Rucuru, ewana mujye mumenya ko intare za Sarambwe zakoze akazi kenshi, nubwo wenda ibitero bya Gicengezi bigiye kujya byibasira abaturage, ariko M23 irahari na amezi 3 gusa ikaba yamaze gukubura 100%. Reka ngushimire ko wabanye natwe, yari amakuru yacu yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 2024 mu gitondo. Gendo Umushakamba Maurice, impagarike n'ubugingo, Imana ikurinde kandi guha umugisha. Twari twagarutse ku makuru yo muri Rubero aho M23 bagiye kwitega mbushi, bagasanga aho bagiye kwitegera mbushi harimo abasore b'inkorokoro bakabakebanya amajosi yago, abandi nabo igitero cyiza cyane M23 yakoreye mu kiyaga cya Kivu ku musozi witwa Nibari Katembo. Ubundi M23 ikaharimburira imbunda ikomeye ya leta ya Kinshasa ya BM yakozwe muri 2019, ndetse n'abayirashishaga bose bagakubitwa akabombe, bakakubitwamo akabombe keza katewe na drone mu bice bitandukanye bindi. Nabwo mwumvisha amakuru ahari ko intare zihagaze neza, ahubwo abanza aribo bagenda barasana bitewe n'amayeri ya gisirikare ya M23. Imana ikurinde kandi guha umugisha, uhahe uronke, ugire amahirwe kuri uyu munsi ya Uwiteka guhire.